pisyat kala balay kumiyaga balay kumiyaga baik pisyat kala balay kumiyaga pimdam Jesus ayanga tang sipor pisyat kala alam ko kisni yang apa iba piong bapu ichisha hande mata pisyat kala ngam berkata kumye yang asa tajing babe menembesi yang ujing nang apilap ko mengket lepe de lengam lah hadun jongan junom kisah ngam pepekal itu sesuai kalau ngata webe ingat baban om napi iki cuba ka pengalapan mom kadang macam joki hadun bangala to ola yang ala tabakin o satang jikir mau aku kidak baca ha umau boleh bagi kumye yang ah tashitu perbagi njumai nanga ngapit nak iki daw ayusha kesan yang ah bapisyat lah